Umitri rangba ka Assam Uhimanta Biswa Sarma akasingi palei ulawan saki ya kaleniam beding klam harilum jaintia kumukong san berula ai kublei bat kitbok bandan kechingsuk bat kecingnya dei perlok na kaliang kipajba kecela Assam syaki pajba kecela Meghalaya. Habayak kren berkinong pasai kubor usarma ulaong bolawan banyashim benta hagajing rakhe kecing leniam kumshi benta ban pinkhanya kecingnya dei hapdeng kini ki artali kicela. Umintri rangba ulakran halor kecing syam kecong halor kini kecing lekmen bat pin pau ya kecing ang nut banyai beteng banwan ni shimbenta haki por ki banwan. Hagate kecing rakhe la ais ngob ha ya ka white lam ten rai sya umintri rangba ka Assam ka balatho iki kinti ka white lam ka ban mat ya ka linti jong kecing suk. Usarma ulayo ban sakhi ya kecing pin ipin rai ki khatlai tili ki rod ni ki tablu ki bala shra kerpang ha ajnar kumshibenta jong kecing rakhe ya ka beding klam. Kini kecing rakhe kadai ka balong man lagas nem ha karilum jantia bat kadai na kabenta ban rat ding khong ya ka klam jingpang ban na kabenta ka bha ka miat bat karoi ka par jong ka chai pin riu. Kini kecing wan usarma kadai ha kapor ba ka Assam bat Meghalaya kidang ya trailang ban pinbet ya upur usam ubadang sateng lingba kecing ya keren. Ha ka baki nong yalam ni kini ki artli ki jilla ki la banjur ya kecing kongsan ban pinne ya kecing ya dei ka bayajan ha padeng ka jongki.